posni voćni kolač. Sastojci za posni voćni kolač sa tofu sirom: 400 g tofu sira, 75 g smeđeg šećera, pola kašičice ekstrakta vanile, 125 g posnog margarina, rendana limunova korica, 40 g kukuruznog skroba, gustina 100 g smrznutog bobičastog voća. Posni voćni kolač sa tofu sirom se priprema na sledeći način: margarin omekšajte na sobnoj temperaturi. U posudu za mućenje stavite komade tofu sira, dodajte smeđi šećer, rendanu limunovu koricu, kukuruzni skrob, margarin, ekstrakt vanile i mutite mikserom. Kada smesa postane ujednačeno kremasta, sipajte u kalup prečnika 20 cm, obložen masnim papirom, i poravnajte lopaticom. Smrznuto bobičasto voće otopite, dobro ocedite, rasporedite po površini kolača i ispecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 50 minuta. Kolač ohladite, isecite na kriške i poslužite. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.